Unkosikazi wasuka kudliwa ngishiye ekhaya ngale wathi hayi uzozama eGoli ubizela umsebenzi womngane wakhe emakitchen. Hayi ngavuma nkosikazi sahlanganisa imali zamapassport sathengisa lezi tine engangizishayile sathengisa lo mumbu le donki yethu uLokuzeni uMary sayithengisa kwatholakala ukuthi vele uLokuzeni oNdlovu bayifuna idonki idonki yabenye yayilokhu yayiqhamukile base bethatha uMary ba replace wayesithi uyatshintshana isistonkwane lemali ngathi hayi kanike kuyikheshi sakwanisela imali kankosikazi unkosikazi ohamba waya ngaphi wayeGoli na right unkosikazi efikile eGoli umsebenzi utholile ubendithumela kuhle we unyaka wonke ethi umuntu amakhiwa akahlale eseCape Town abamniki off uhlala eseCape Town abamniki off akwahlala umnyaka wonke yabo lami ngicine ngithatha ipassport then umnyaka uthe uphela last year ngase ngithi hayi inkosikazi ithi lami nginjani ngeke nguvakatshele ngizobona ngase ngivakatsha abantu benkosi ngafika khona apha emakitchen ufike angwelcome inkosikazi ngithole kulo umntwana nyana okuncane kulabo 8 months nxa kukhangela ngathi kufuna uba likharadi ngathi kunjani okuncane ngithola ixhegu lekhiwa likhona unkosikazi wekhiwa kakho ngibuza unkosikazi ixhegu lekhiwa leli umfazi ungaphi unkosikazi athi hayi wabhujelwa umfazi kodwa le girlfriend yakhe somewhere ikhiwa lena lingene laliphumile abe lingene ikhiwa lelana wathi this is my brother from home esitsho mina kuthiwa mina ngiyibrother yakhe from home yebo ubrother ngiyakwazi ngubhuti unkosikazi mbosi canda isikhiwa mbe mina ngafunda phela ngafunda mina ngaphuma le aggregate angisakwazi aggregate bandaba ngachaya high school ngazama ngase ngilokuza kuthiwa is my brother from home umkhiwa lana wangwelcome kuhle abakuhle laphana saxoxa hey my brother how are you ngithabela kuhle umkhiwa abanjengisa iroom isimanga right question mark yabuya la sebenjengisa ibedroom kuthiwa this is your brother can use that room sebenjengisa iroom your brother can use that room aba le question ngazibuza ngageze bathroom lokho ngizibuza hayi tap yangona yinhle impela ngacwila ahle ngathatha kokana uligwebu ngakugcwalisa iLokuzeni tap kambe thina uhambe ahle ngacwila ngathi inyanga ageza ngaqeda asengihlala la inkosikazi phansi ngase ngibuza ngathi zwana inkosikazi ngicela lapha uchasise kuhle ukuthi khathi kwenzakalani ilanga lelingakathi ntambama inkosikazi icwili yamehlo boyi okumuntu wakho kana okungathi kulikharati lokho kuthiwa mami khathi ngokwakho inkosikazi le xhegu lekhiwa right inkosikazi abeka indaba ayilapha baba ikhiwa leli lasuka lathi liyandithanda lingenzela everything imali yana ngikuthumela yona ekhaya uyabe nika ingithathola everything engifunayo yabo akulanto engishoda ngayo la yonke into ikhiwa leli yangenzela umntwana lo ngamthola lekhiwa 1 year umfazi engabuye ekhaya kathi ubusy sesezele lekhiwa ngale Goli mina yebo so kwenziwe njani kuthiwe no wena lapha zenze vele ubhuti uzwisisa thina ezilongo sinjani sithola imali yabo inhliziyo ibuhlungu bakithi mawuthanda umuntu wakho hayi mina ngihlale ntambama bandlalise roomini lami basuke baye bedroom yabo uyazi ngivukile phakathi kobusuku ngisithi hayi lokho akuphele lokho inhliziyo yami sibuhlungu ngile 1 year ngihlala ekhaya unkosikazi wami ngibuye ngizolala kwenye room unkosikazi wami lekhiwa ixhegu lekhiwa khonapho same house ngoba mina ngenzela impumelelo yazi I lost my temper ngasukuma kwathi ngiqalisa ukuba ngumsindo ngishaya izibhakela ngabona into likhiwa kanza kuyeda ngulimazi then ngazikhuza now kathesi unkosikazi uphumile lekhiwa baye ku shopping bebembuza ama size ukuthi izicathulo what ifoni sendithengela umkhiwa so unkosikazi angikwazi ekhasi labantwana ababili ngala ngikwazi abantwana nzafika ngibatshele ngithi kusana kuyinto kwethu lokho mina angikwazi kumbe ngabe buya vele mbachaya ngempahla zona lezi emehlweni gijime phezulu kwamatafula ka1 nguyisa ifridge vele kuphele lokho once